Kardom Karbing Long and welcome back to my YouTube channel. Okay, dan mali tom pini nona video bang kiri pini ini dak singing superstar ada Karbing Long pini mega audition long. Pini bang binong timung live performance video sinon bang upload ji pelam dan mali tom lasi live performance video bang langsung lapen kilon man jimesan dan mali tom lasi so vlogs bang heri mate ang sua live performance wan nang lang so damari tum sua video lang le aprang nali tum yasi ni YouTube channel long kibang cheng lang pote nang subscribe pikha ni YouTube channel tame lapen like comment lapen share ikhala bang so video tame so damari tum pada depin man non mange direct ala binong timung live performance video bang lelang video na last long so video long live performance long binong kilon bang non mat famous mate non mat aki milang so dak dak lang so video bang ke mate alun bang ke la so male dum la ruve polun la si na tumi se lang so ruve video to lang lang poteni da link description of biban pon tum lang na minon pen check na minon tum long ipo so male tum tak na mage lang binong timong live performance na video bang lang tang te lang pina tum male to nang tera nang de lo bong kang nang he ma so ra de nang ma nong kang do ru be ke sang ko bon a pi nang sang ko no nang ku sa na ku no bong kang nang he nang tera nang de lo bong kang nang he ma so ra de nang ma nong kang do Vang hai he, vang hai he, vang hai he, nang tung a. Vang hai he, vang hai he, vang hai he, di he pun nang tung a. Ini kami ni pulang mana ni?
अच्छा सब निको चले निको अलग थे वाला नो दा जात मानी को जात बनी को पे निको ता अबे किसी अलग कंटेस्टेंट में लगन कर Nili na kebang tadi, ना लीमे तो चौक पे दिखता है को nili na keceng bagi bang tadi ko nang kontestan na meda bila bila. कभी ना क्यों है लगा में मैंने अराली ना के पति को तो रासल वाले सबसे नाक pan नाक को ना लो अलाली इन्हों ना जिन्हें से जो मिली हो ना मत हाले मेरे के टॉप 30 पॉइंट ना को Itu ni top 30 yang ni, mithuong tu nanti, mithuong dah konflik tu. Timing dapat skill dapat asyik dan jumlah itu, harusnya kami senang. Ake, sebelum saya konflik itu lah. मैंने नाली भारत से कुरान ना नाली नहीं सोच सकता हूँแต่ direct final คนเดียวกัน mau final aku invited artis asal dari Papua nak. Thank you very much. Now say you guys, that is aku banyak kaya response lepas nak kaya SD kata orang tu ni, jadi sorry, apa selalu pajak orang. Thank you.